Abusafo, it is possible. And Chai Biani, who sa Bato Commissar, Michela Electoral Commission. Abusafo, aha, Ghana TVGH, message like, comment, subscribe. We share video news and now share. I'm out being so baby. My comment is very important. You take it time now, you reply every comment. You reading so and see. Nama comment. Am I? Krata Betua Bonti said we be nominations for Tamale Central by election. And to be a person contest seat no Erini now be jinem Emrashabedrum Edema Tamale Central for and now Jina Honorable Alhaji Dr. Murtala Mohammed and Nemuno. Obetimi akọ peke forms from the 19th of August. Eko si 10th September. Nominations now peke the 19th no oba submitting no from 8th to 10th September. Now afe by election no akọ so 30th September. Ebobu sumeno ada etwatwo 30th September 2025 year. Eti yewie akotia de no 28 days pepepe na yakọ Tamale Central. Na NPP amanyoko ndi kan de beto abonte sa abato komisa biam se ya enya de NPP amanyoko na ebe peke forms omo de hye papa Honorable Murtala Mohammed animonyam enti ye de yawo na ya di no yeguso ewo yawo nim na NDC amanyoko no abien forms and omo bie nomination amanfo peke forms to contest ewo mo primary so mbe before election is in case any other political party and independent candidate ever contest the MP position up aside the new patriotic party no now omo bie nomination 3 days ago no enipa maku 16 ana peke forms maybe so mo kwai enipa 16 dunsia mo kwai ebe na nipa 16 nyina anti dada na Honorable Murtala Mohammed tiase no mo antimi an contest no e wo primaries mu ana sabre ya sabio ye di arewo a ye pese ye be peaceful na asumdua ban e na nipa maku dunsia mo nyina mpase mo komna hye bedwam oho eto da boma nya akono kakra sabi kumawu MP former kumawu MP Philip Basua eto anananom no ye hu se MP manyoko ni nipa contested but enru 10 enru 18 puna enru 10 akama sabe ya mu supporters no mo candidate ndi omo nkasa o supporters no wentwi ni basabasa ye bia sabi man hwe amanfo be ye ho no na gu papa ni monyam sha MP manyoko ni pese ye sha papa ni ntia ye contest bi na omo amuhu omo kokon akosai papa no ni monyam sha pese ye de ma no sabi ye hu se papa jonkuma eto ewo edwoso no ye hu se MP manyoko mo contest nipa baby nya nipa bebrebe na contest ye anya hwe kroman ru 10 adai NDC mpeni for yesremu sabe ya ye papa sumbedwo no na city ni nkwa ya wa pre ho wa yese supporters me so control supporters ni bi enye watwi waka kasafi ni kasatwitwie emba won be sai papa no edimbo papa ye pese enya to ene legacy papa waja to ye pese be sai ni nti madaro ma ebe ya ka mo close nomination no na mo disqualify bi na nka kakra bi oh I don't so do nipa 16 the other dey otiasie nipa send the contest na ne ya woni we nipa 16 na press obeje konwa free na se adey yesere mpani for so mo for nancy for na do so mo betia ne se bedru next week na nipa 25 Everybody that was yes see a ja fancy comedy no mama ne be can you sika 1 billion and sika 100,000 cedis me na ka mo che me de se sika nka me nya o ade se nka mo betwitwa me tunu mu nwi e kwakyewe na me de nka me nya 1 billion se se ya che ayi chama wuntimi enye sika ketwa eno na mo jejede ebu o man na na se se ya che obi a de be ebum ne de atoso ade mo de fa me side de anka me se 2 cedi kura anka me nya 2 cedi enka de se mo chichi me tunu mu nwi ama kwawe na me asemu die ye hu bi o ye hu bi 24-hour economy enu nie ade chia ya chiwe ya chiwo so a ni ye di be kese ne ye di ato so fancy comedy 1 billion kani sika 1 billion and AY so mo beje ne sen kire maka chira mo mimi nya enti yenom si ye de yanka si ye bekuma ha ma ana
mo si yan kwase asem kwa na si ya de nkan bi ai eja ya no mo de 1 billion ye nya ada se mo betwitwa ye tunu mu nwi achi awe ana se mo betwitwa ye nufu akoye condensed milk na mo di ye nya e ma mo ha mo ho na ye nya ya chiwo ya ni ye diska kese no na mo gigidi ebu o man na sesen mo nkyere ya se ye nti ase o obi a mo be kyiri bia na mo de chese ya chiwo bi kwatwe wa no asem mo so twere wa no asem wudi fo mi ni fo unsu di fo uni fo eno so na obi a mo be kyiri bia be akese na fanti comedy wo sa ska no etimu pe obi sika ebu man a fanti comedy wo sa ska no ene wo mo ene NDC fo de mi si daachi de asembe baba o NDC fo man ne memo mu di atemu apu so no se ayi ne kruwa ne etene a se cap ne tene a ho ene ye wo sika di o NDC fo man na obi timewia peteshi gina apu so kasa na ne ho fifre ni kwa ho tintini ase nantwinini obi timi kwa wia peteshi no osi ne kitchen na wo wasam ne nan se de yaje na wo no o ti banku egum na peteshi ni ya adwuma na ne ho fifre no odi akufo ado atam obi ka che akufo ado se ayi wo ye damputu o se damputu mi le minim ayi sa word nanka ori so amano no akufo ado ti pasriye mo ya meche mo amom kana mo nka mo nya enti na akufo ado no wo se obi anya ne ope enka mo nya mo hwe MPP fo wo sika enti no mo cheche wo mo na maje na na mo di bebu man no mo cheche MPP fo agi sika na bu man me da mi nya because MPP ye mpenyi fo ani on so koni say ai koni sai ne kasa o kan yi nyi se bi ogina no sebi NPP mpenyi fo ayi o muti se omo pese omo be di e party ni kan no nipa ni nyina obi a ye better than NDC candidate wode ne beba okay enti se ya ama ye kasa ho ante ni ya ye horo omo a na de ebe yi no afi na ne ye sa be horo ne ho enti mi de mi susu se ye nyina ye decide se ye ko ha ana ye ko anya bone obi anim de enti a o se ope asemasi ba sa obekọ na wakoso pa wei no wakofa wei no wakobiebie wei to yekoto abamana wo be de na watimi abetranse na waye na mechia opem so opem cho de ontimi nchia no ye nchia no ho adi se ohyira no yishira no ho ye ni na fache wo hene fache me yishira no meshira opem so na mama ne yakọ kese pa de na ye nyina anim se na aka piesie ne ke